Iki cyemezo cyafashwe na Felix Tshisekedi, umukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki ngiki kiganjemo ubugambanyi, kwirengagiza ndetse n'ubugome bwinshi bwihariye, aho yafata icyemezo cyo gukatira ngo uwahoze n'ubundi ari perezida w'iki gihugu, ubwo niwe wamusimbuye ari we perezida Joseph Kabila, ngo urwo gupfa. Ibi ngibi ntago byoroshye habe na mba. Reka nguhe ikaze n'ubundi mbagezaho iby'uru rubanza, ibyavugiwe n'ubundi ngo muri uru rubanza ngo urwo kuba agiye gukatirwa urwo gupfa, ariko ikigaragara ngo we ntago yarwitabiriye, ntago yahageze. Bivuze ngo bashobora kuba baburanye na avoka wiwe bitihise, ahubwo baburanye n'umuyaga, kuko Kabila ngo ntago yageze muri uru rubanza. Ntago tuzi niba ari ugutinya cyangwa se ari ukubisuzugura, dore ko Kabila ndetse na Felix Tshisekedi bamaze igihe kirekire badacana uwaka. Umwe ati ni worora inkoko nanjye ndorora agaca, nuca hano nanjye ndaca hano. Niwifuza amahoro ndazana intambara, nuzana intambara ahubwo ndakurwanya paka amahoro agezeho. Ntago wibeshye wahageze n'ubundi nk'ibisanzwe, ni ku buvumbuzi show. Iyi ngiyi nimenya byose. Njyewe ndi Kenny Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure, kandi kure hashoboka. Nikaze. Kuri iyi nshuro noneho inkuru iri kuvugwa muri Kongo ntago ari nziza habe na mba, by'umwihariko ku ruhande rwa Joseph Kabila. Joseph Kabila uyu nguyu wasimbuwe na perezida uriho ari we Felix Tshisekedi. Kuri ubu ngubu ngo noneho ngo agiye gukatirwa urwo gupfa, ngo ari mu rubanza. Ibi ngibi birakaze kandi binateye ubwoba cyane, birakomeye, aho umuperezida acira urwo gupfa uwahoze ari mugenzi we cyangwa se uwasimbuwe nawe. Ibi ngibi biteye ubwoba cyane. Nyamara ku ruhande rwa Kabila we ibi ngibi yabitangiye ari nka joke cyangwa se ari nk'imikino, ubwo yaturukaga muri South Africa ngaho yari yaragiye gukurikiranira amasomo ye yisumbuye. Bakamushinja yuko ngo yaciye ngo mu Rwanda muri Kigali, hanyuma agasorera muri Goma, n'ubundi mu gace ka Kongo, ariko mu mujyi wa Goma n'ubundi aho yari asanzwe ayoboye, ari naho ishyaka rye ryabarizwaga. Gusa bakagenda babihakana. Bivugwa yuko Kabila ngo yagiye akunda kurwanya iyi Kongo rwihishwa leta ya Kongo, ndetse rimwe na rimwe M23 cyangwa se AFC ikemera yuko bakorana, ariko bakemera ko bakorana na Kabila mu buryo buteruye, mu buryo nyine butumvikana neza, basa nkaho baca amarenga. Kuri ubu ngubu noneho ngo urubanza rwa Joseph Kabila aho rutangirira i Kinshasa, araregwa ibyaha bihanishwa igihano cyo gupfa. Biteye ubwoba cyane kandi birahangayikishije. Urukiko rukuru rwa gisirikare i Kinshasa mu murwa mukuru wa DR Congo uyu munsi ruratangira kuburanisha urubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare buregamo Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu ibyaha bishamikiye ku kuregwa kuba muri AFC cyangwa se M23. Ntabwo bizwi neza niba Kabila wagarutse mu gihugu cye akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23 aza kwitaba urukiko. Byitezwe ko ashobora kuburanishwa adahari. Ni nyuma y'uko inteko ishinga amategeko imukuyeho ubudahangarwa yari afite, aho nabwo atabonetse ngo yisobanure ku byo ashinjwa. Muri uru rubanza rutangira saa 3 mu isaha ya Kinshasa, Kabila araregwa ibyaha birimo gufatanya n'umutwe wigometse, ubugambanyi, guhisha ishingiro, kwigomeka, iyicarubozo, kwica hakoreshejwe amasasu, gufata ku ngufu umujyi wa Goma, guhungabanya amahoro, gufata abagore ku ngufu. Ibi byaha bimwe muri byo bihanishwa igihano cy'urupfu mu mategeko ya DR Congo. Bimwe muri ibi birego byari byatangajwe mbere mu bikorwa
mu gikorwa cyo kumukuraho ubudahangarwa muri Sena y'igihugu bishingiye ahanini mu birego bishinjwa n'umutwe wa M23 n'ubuhamya bwatanzwe n'imfungwa ya leta ya Kinshasa yitwa Eric Nkuba Malembe. Umwaka ushize Nkuba wahoze akorana bya hafi na Corneille Nangaa ukuriye AFC M23 yakatiwe urwo gupfa kubera kuba muri M23. Ubucamanza bwa gisirikare buvuga ko mu rubanza rwe Nkuba yavuze uburyo Kabila na Nangaa bacuze umugambi wo guhirika ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ishyaka PPRD rya Joseph Kabila ryagiye ryamagana ibirego aregwa rivuga ko bishingiye ku kuba adashyigikiye uko uwamusimbuye yitwara mu bibazo by'igihugu. Kuri uru rubanza rutangira nanone, Ferdinand Kambele, umunyamabanga wa PPRD, yanditse ku rubuga rwa X ko ntaho ruhuriye n'igikorwa cy'ubucamanza butabera, ko ari igihe itegeko rihana rihinduka intwaro ya politike. Yaranditse ati ruje urubanza mu gihe ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bucitse intege muri politike ya diplomasi mu gushaka guhugenza rubanda imbere yo kugamburuzwa kabiri. Aha avuga ko mu masezerano ya Washington na Doha avuga ko Kinshasa yayemeye kubera intege nke z'igisirikare no kwemera kuganira n'umutwe yitaga uw'iterabwoba n'igikoresho cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi yagiye ashinja Kabila igihe yari yaravuye muri DR Congo ko ari we muntu nyakuri uri inyuma y'umutwe wa M23. Nyuma Kabila wari waragiye muri Afurika y'Epfo avuga ko agiye kwiga. Yatangaje ko iyo aza kuba afasha M23 ibintu ntibiba bimeze uko biri. Nyuma yo kugaruka kwe muri Congo mu mpera za Gicurasi, muri Kamena yakoreye ibikorwa bya politike mu mujyi wa Goma na Bukavu. Icyo gihe Kinshasa habaye ibikorwa byo gufatira imitungo ye n'amazu, kumwambura ubudahangarwa no kwihutisha kumukurikirana mu bucamanza. Abitabiriye ibiganiro bya politike yakoresheje i Goma na Bukavu bavuze ko Kabila yifuza ko haba ibiganiro bihuza abanyekongo bose mu gushaka umuti urambye mu mutekano muke mu burasirazuba bw'ibibazo bya politike ya Kongo muri rusange. Kabila aramutse ahamijwe ibyaha aregwa ashobora guhanishwa igihano cy'urupfu. Umwaka ushize abakuriye AFC M23 barimo Corneille Nangaa, Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare i Kinshasa. Nangaa yavuze ko abaciye urwo rubanza bazasaba imbabazi. Mu biganiro birimo guhuza M23 na Kinshasa i Doha, kimwe mu byo uwo mutwe usaba leta ni ukuvanaho ibyo bihano wakatiye abakuru bawo. Ati usibye uyu nguyu n'ubundi Kabila wahoze ari perezida n'ubundi w'iki gihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi hari abakuru ba AFC cyangwa se M23 nabo bari barakatiwe urwo gupfa nka Nangaa, W'Ingoma ndetse n'abandi, ndetse ngo na Bisimwa. Nkunda kubabwira yuko n'ubundi inkuru nziza nkizi ari akagaruka. Reka mutegereze igice cya kabiri natwe twumve. Nzabagezaho icyo Kabila n'ubundi yasubije kuri ibi byemezo byamufatiwe, niba koko yaremeye kuzapfa cyangwa se akomeje kurwanya, akomeje kuba yihagazeho. Nk'ibisanzwe ndi Ken Chris, iyi ngiyi nimenya byose ica ku buvumbuzi show. Reka ngusezere nkubwira Astra Vista.